Ka Giant Hills Development Society ringkat ke Jingershan ke Kublai Germany sashi sien pat kila yoban pli saya ke weka yeng batmai hakashnong mi mentudu West Giant Hills District. Ya kan ka yeng la pli da ka kong Belinda Pawa ka bade ka try yeng bat la kerku kerdo da Father Augustine Lamin u parish priest ka Cathedral Parish Dubai ha ka hinyotrik rempang. Kakong Belinda Pawa kade ka nong shong shnong jong shnong mi mentu kadan san ngot ki khun lai ngot ki shinrang bat ar ngot ki kinthai bat wain apdeng jongki udai ubadan ha ka jingduna ha kit khotman ulok jongka uma damon mi charmang udai ubadan ga jingpang stroke bat ula shuthia pang menta la kumba khatlai snam aa baro shikata kani kalong yeng kam shimla dan ka yeng ka bapaka Henry Kishusa hayeng barim jongka mi iet jongki. Day ha ubnai risau arja opsan baka Giant Hills Development Society klayo iya ka jing baka ni kalong yeng kaya kendo kumta da ka jingkershan ka seng Kublai Germany ka GHDS kelas dang ban kner ka jingarap sya ka ni kalong yeng basham jinjar. Ya ka jinglut jingsam habatay ya ka ni ka yeng laya rabbe tingka da ka seng Kublai Germany ringkat ka jingat wilang bat ka Giant Hills Development Society GHDS ka bade ka shnat rekam imlang salang jong ka jalan yam juwai. Shuaban IT ya ka ni ka yeng keladon ka jingalang balingkon ya ka balapenya da orang ba balang Rikalus Pasi ringkat ka jingadon lang ufada manbha pakem director ka GHDS uba Dennis Kurkalang coordinator ka GHDS bat kinongalam balang ka balang Catholic mi mentedu. Hakabakut ka jingalang ka kong Belinda Pawa kala ay Kublai kinongaram kerpang ya ka GHDS bat ka Kublai Germany ki balashim ya ka ni ka sinjam ban penyo eki ka ni ka yeng batmai. Belai wa Yusmari kam tamu ya aluki walomba kecing alam ko start kemo dari uyo ya kini kayum nak ke kong Belinda Pawa bat ki ulok wa ki ki yongka kini to kecing kerku yang belai ke wawan hai lomba ke JHDS bat ke Kublai Germany kini kayum to ke wa dawa sekiat uyo ya ke jingaram hadin wa ngadayo ya ke jingkerpan hu badeng irang ba balang tirang ki usno bahau ida recommendation that si singdon hiti puar pada Hilarius kumu mayayo the area ke recommendation badong pensekiat wa gani ke yung kam ko ya ke jingaram bad hadin wa ngada ki kemat lai jungo lai pa ya kini kayung curug wa Gerhard Presiden yang ke Kublai Germany tede yoy ya ke jingman yang ke yung ke sem ke yung kumta ke yung ki ke yung ke wadajet kudupra dosa ki bat nalorite pa yung ke yung ngitip lang yoro de yo ke pujut wa mi de ukai mi du lai ki lai kre kunju yo kon an lang te haba yoy ang masih singdan mem de ke jing artin ai ang ya habi rabi ya tani kayung e bahwa kam ki ya ke jingerang tirap simpuar i kejiak medo ke puar ke wa kong i usdang ke dau wa slab ne dau pun kam situ sini dan lei hawa kado i ne ke si da yo i ya ke ni ka kayung bat ke wa kerpang to ke jing amlang ke yong pi jing amlang ke yong pi ki prachnong prathau ki kur ki jai ke jing amlang do pada Augustine Uwaman Kumu parochial in charge yung Cathedral Parish hawa pa inagaliang yung parish but nagaliang yung JHDS pada depan kumu Vice President yung JHDS kumu board member Vice President kati deklat pada Hilarius cuman President by aman pada le kamu President he mo ti siyaw mui siyaw kemeni pada kamu benta yang ke JHDS pat benta yang ke parish dawan ukur do yang ke yung ke Kublai yuki pada desio komen la wa gani si wewanik men lang kiwaro do badeng man kumurang ba balang berkunjung staff ke JHDS
ma Frederick kiwi kiwahe walang pi kiman bay ki nro ki kena trong idap i de jing kemen wa hila ya kemen lang pi hila memang pi wadu gani ke yung wa yarap i mlai ande kemen pi wa gani ke yung yo go ya ke jing arab ban hila ya kemen lang pi churu di tonang ya cari bi lamba ke jing wai lamba ka jing snowlam lamba ke jing kemen lang ke jing snow lang ka jing kemen ka jing snow di nagaliang kong Belinda le nangkan mo yung kinong lai ba kiwa na po Germany kiwa tiba ya pi lamba ki jing po lamba ki recommendation lamba ki ur kibar kiwa pa isuki bat ki sisindon da kloi ki uyarap ya pi di yuluti lamba ka jing yo ekini ke yung us nyau scam ka ding sing yung pi kadaman ka yung ko kian handrai ke jong tila ke jong untuk komasa siung TV sa hinway tidaman yung pi nga esnyaw pi desnyaw step mesin desnyaw light na slap na kan air teman pi itrehi yung gani ke yung kasem ti kublay kumju lay ki misteri wujna badia ke yung kasem ki payu ki para yung kong Belinda ki wa yarap lang wujna ya gani kayung yung pilap indep benta yung pi bat ya ki kong Belinda wa yung asam ki wa yarap kawa wirong irup pendiet upenha ya kini kayung kayung kawa kian tangwa kuyusuk kawina ki kayusuk mupsia sekolah ya kini kayung buka rong ka rup ka jing penbai ka jing penha kong Belinda di ruai wa ka jing ku yung belai ku here upsia ga kini kayung asam yung pi kati daman pa depi daman bay depi u penhe pensan upsa tiap edi kondisi yang pi tilai keluti ko bah kamai dai keluti ko bah ublai amlang upi ublai wayu borobor keluti ti ham judu jingkermen hai jingin kayong pi mana borobor kiwa kermen kiwa duwai bad kiwa chania au blai Pulau Sok Potong Pap Amen kebu ya kedigi kesempatan ya kita baru masyarakat. Do teh ando cemki ya kumjer kecik kebu sumi, batu susau senai ya kecik kefa cemki. Do kebu ya kedigi kubah nak kebu senai ya kiri Abraham Ishak mencokok. Nang bagian cemki kecik sa baru berkat. Bakin sumar itu baru masyarakat. Do kebu kentrai kedigi nang batu tu masyarakat. Kindap baru dah kecik kecikia. Kajing dului, rakho, kajing snowrit, kajing bhavan sin, kajing jamnot, kajing snowmo yabi, dao bris try jungi. Amen. Cha junam la junam. Amen. Igli rangot nai kajing try don kabat pi. Dai brumbo bron ku kadoi pi ukpa barpon bagmen sem bakoi. Amen.